Elia Bex New Tampi. Hey! 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 Hey, bola ka. LBS Suzuki 21 Interbranch UAMA Football Tournament sang ni le som ni le pathum Central UAMA le MFA ten an khelmeka Tenzol join UAMA branch team tele Molpui branch UAMA team te in khela thom aron om deuh hlata kan hreveka Mizoram adeng chuaka buaina chua dan te kan hmuin video a kan hre theya mi tam tak chuan Tenzol UAMA branch team te kan tanin video a landana a thiam jok le thiam lo jok nia lang chu video kan hmu na lang chiang lein riata kha video kha tun thleng pon en thei la oma amai ro chu voin lama voin ni ni June sang ni le som ni le pathum hremna ti chua kan han hmu le a Tenzol player hremna ti chua chu Tenzol join UAMA lam chuan an dong rup maya voin ni lama chu hremna an ti chua chuan tiang hian a inzia ka the manager head coach Tenzol join UAMA team ti ania subject a hian player hrem chungchang hriat tirna thopui du tak angmasain LBS Suzuki 21 Interbranch UAMA football tournament disciplinary committee mingin chebaile anon tia LBS Suzuki 21 Interbranch UAMA football tournament sang ni le som ni le pathum Central UAMA le MFA buat sai ni som thum pakhat thanga sang ni som ni pathum ni lai ni MSSC ground lengpuya match 29 Molpui branch UAMA le Tenzol join UAMA te in khela thil tu lo tak thleng ti match commissioner le referee nan report atanga technical lamin ngai tura min ron ti angin he tiang hian relani aron tia Tenzol join UAMA player lalming lian a call ni jersey number 9 chu Molpui branch UAMA player laka moilo taka che ta wangin LBS Suzuki 21 Interbranch UAMA football tournament 2023 atang hian suspend team atanga pai chol tir le Central UAMA mo MFA le Anhuya unit DFA Zone 10 football futsal tournament an buat saya kumin sang ni le som ni le pathum ni som thum pakhat December thleng khel theilo tura hrem ani ti kan han hriat tira che ron ti tarup maya nota hian he boina thleng atim pani te din mun tur po hi atu langa langai tu that le ani yang ti nota hian ron da tel boka a copy hi chairman secretary organizing committee LBS Suzuki 21 Interbranch UAMA football tournament 2023 chairman secretary technical committee LBS Suzuki 21 Interbranch UAMA football tournament 2023 honorary secretary Mizoram Football Association honorary secretary Sherchi District Football Association ti ania copy tu hi itho puyar ke ro jidinga secretary ti ani ole tiang khan Tenzol UAMA team lam an players minga tia kan hriat laral ming lian a call ni chu hremna anon ti chuak rup maya Tenzol lam hi an lungoi lo via wangem ti te po hi rin the ania tura hian Molpui lam hi an hremna ti chua hriat tur ala om ve lowa Tenzol branch UAMA football team te naktu ni thum tharuk sang ni som ni pathum chonhudar khatle chan ve a hian AR ground lamuala an khel dona round of 16 mudom don khopina langa chuan Tenzol lam hi engtiangin nge he an players an hremna thuwa hianin an soidan le an ngai dan te thu chuan nei dan te rang ngai thla ka cha komin khriat acha kom khop maya engpo ni sela Tenzol players an hrember minga lal ming liana enge voice ne ya enge thu soi he boina chungchang a hian in ngai thavele phot tiang Hey ka tra ma se khoi ron thep ba ma se na lawa hey khoi ron ti le ma
bial ron nang no na lo te in tlong chi kha pa dan chu first half atang khan min ne lo si kha an thin rim chho dewa referee po 7 day pa ne an nuat te po kan ti tia chuan second half a pe khan chuan in an lungoi lo de han ru ka nek ta khan ne voi ni kha eng te ma referee chuan a shem lawa a nuwa time delay min sia kan 5-1 dei kan lead thawa chuan in time delay ni nan sian thin rim ta kan naw pakhat khan pe thal ko red card a hung hala chu pa chuan a sol ber chu ne ti ra tanga thin rim chumi red card mu a chhuwa pa chuan in a pe thlu ka chuan a nek thlu le a ka ngai dan ni lo to ka pona ke chu ka hru to ka min substitute to a chuan in ka va chhuak a ka va lu ta vậy là bảo vệ thì khác tiếng cái gì cho nên ít đủ về mình ha lâu thì khăng là ngà cụt khá lâu về thì han là lâu cuối tháng ha chốc sẽ lệ han cái rệp cái ta cho nên mình cuối ha rồi xem ha là ôiแต่ bọn mình chẳng chấm ăn chứ đâu mà hay ăn nó lâu là thua à cho nên khỏi cho mình khỏi rồi nó mà sẽ ăn nó lâu thôi cho nên thì han buổi trưa trong dễ là cần cóแต่ พวกhan đuổi cho nênฉันจะดีที่นบ็อกซี่แล้วว่าเลี้ยงปุยเขาวันนู้นอันร้อนแข็งอ่ะกันเวงปัจจุบันแมตช์ในบ็อกซี่วันปุยตักชื่อเรานี่เสมอลปุยเขาจู่ยังไงมาปนปุยนั่นเสียมตัวกันโอยฟักแล้วว่าอันติดต่อมาจู่ว่าฉะนั้นปุยสักเขาไม่มาสักกี่จุดก็ชาให้เองLK อ่ะจงถุยนาอทูโพสประคัดที่in ngai tha ve le teng thenzol pe yar frame na ti chuak on ti ya thuma te ron ne ya hei kan ri thawang in 21 inter branch OMA football tournament 2023 khelmek ni som thum pakhat me sang hi som ni pathuma MSSC ground leng puya thenzol join OMA le mulpui branch OMA in khela khan boina chuaka players te mai ni lo pon lamatang in fans te OMA member te an tlan lu ta tharuman tho thami mi mayani kha buina chola hian thenzol join OMA hian 5-1 in ma an hroi me ka in khel top don lama minute somriat pakhat vela buina hi achuak ani hemi buina chungchang a hian video clip tam tak adara thenzol pe yar vial ngol le thenzol coach an nek thel fu nuwa an zui zel te thenzol coach in buina du lova andop nek thei tu te laka huai sen taka hnung to san lai te kha kan mu vek ani tu te nge thiam zo ka tu te nge thiam lo jok ti chungchang a chuan khang video clip en tu te khan ngai dan in nei thiam vekinarin om khamizan vek khan thenzol join OMA huai tu te po in thu chua rom nei ngalin kha boina chuak kha poi an ti thu te organizers ten he football tournament an both sai chan Mizoram football choi kan tumna le Mizoram khua veng rang OMA member ten in pum khatna le thohom na thajok kan nei theina tura an malak na ti thon op thei thil thleng khapoi an ti thu an ron soya an thu chu khangun taka kan thlir chuan mani in soi thiam tumna aom thran lova an player te thlawang hauna aom lova an opponent te dem na aom lova Mizoram OMA member rang te le football fans te hena an match khelai khera boina achu awanga thu pha choina le kha boina chuak khan OMA kan ni na nga ka in pum khatna tur konga a che zonga ngong nei lo tur le nakin zela tha zonga man thiam apoi mo azia an tar lang ani kha thenzol join OMA huai tu te hi an ril ru fi min an puitling tak zeta nakin zela zoram chunga OMA in pum khatna poi mo azia te trăng rual tur kan ni laya kan in pum khat na ti se thei thil lo thleng tamai kha poin ti ziate a hriat thei veka question takin an opponent te laka thupa an choi ngama hei hi away amin a Christian tak zet ani thenzol pr an hrem voin ni hi tharuk sang ni som ni le pathum khan he football tournament board sai tu disciplinary committee chuan thu chua an siam taruk maya Letter no Central OMA and MFA DC 2023-06 tin kha boina in nam noi nia an hriat thenzol players pakhat jersey number 9 lalming le na call ni chu tun tournament mai baka December ni som thum pakhat
sang hi som ni pathum thleng central OMA emo MFA Nuaya Association rang ten football tournament an buat saya khel thei mi lo turin an suspend taruk mayani ti chuan Tenzol join OMA Hroi tu ten an opponent te Mizoram football fans te OMA Hroi tu te le MFA laka an thupa choina chuan omzia anei talova an player du lai nge chukumin sang hi som ni pathum chunga tan an rem sak ta mi mayani hei hi OMA lovin a Christian lo khopina lang engpo ni sela football match hi tharum manga in elna ani mio wangin buaina achuak fawa player chemoi lo deute fans chemoi lo deute an rem fawa hei hi chu football in akentel ani bok chuti rualin khovel dan rima hian mani in ven athianga misual tu emolaka mani in ven him tumna awanga misual lo belet tu hi thiam lo chantir an ningai lo Tenzol PR jersey number 9 an rem tak khian thil ati sual ani mai theye ma se engwanga ti sual nge ani mani in ven him na ta na ti ani em engwanga mani in ven him chu mamo ta nge ani ti lamero chuizui ani lo thung kan khriat chak ber Tenzol PR rem na achuaka engwanga rem ngaya ko sange ani ti chui chiang tu inom kheralo po ani ma na zoram mi puite OMA member te football fans ten kan khriat chak ber ero chu kha boina burtan tu khatunge chu baga red card thor atul na chan te red card in ang hong chu awanga Tenzol player khrem ani na chan te tharum tho tuma player le fans field chunga zuang lut veringot te kha engtiang takin nge central OMA MFA disciplinary committee hian rem ve don le ti hian ni e chu mai ala ni lo buina siam tu in rem ani point buina tlan chiat san tu kha eng anga choi moi phu nge ani engai nge OMA taka in choi moi don buina kha tlan chiat san ta lo se du than tur pani chi anei ani o pakhanna chuan ama khoi tum tu te kha a khoi let trep ang panhina chuan lo do mai sela ama khoi tum tu te khan an khoi ron rep anga anun nei ator pha lo poin ram tui lei lo khopin a soi sa ang hetianga thil thleng to le thil thleng thei zong kan ngai tu hian buina siam ma satu molpui branch OMA le an fans field chunga tlan lut tharum tho tum tu te kha engangin nge in rem ve don le hei hi kan hriat chak berani ye hlei nei hau lowaro re dikle fel in hlen chok ngam don lo ani chuan thingtlang mi te tan hian aizol khuwa le a che ve la ron in khel hi a him tok lova engtika ama kain pum khat thei to lowang tiang khan Tenzol khuwa lama elke chong thu ina athu ji chu kan han ngai tha ania Facebook group prang po he thu chu hi post in share tur aom to a chuti rual chuan Tenzol khoril ru tur hi a hriat thei ruakin arin om boka engpo ni sela nak tu ga Tenzol hianin round of 16 an ma chon le don ania Tenzol in khel hi engpo ni sela thir le phot mai tengu